Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Idem odigrat ovaj showdown mapu za Powerplay, ovo što se skuplja gore. Pa da vidimo šta ima. Šta me zezaš? Valjda nikog. Nema, super. Opa, neki fight. Narađe bi mu letio. Ali skupit ću si kutije prvo, što je sigurno. Pa dobro, di su svi čovječi, evo ga. Ona me vidi sa onim spelom novim što imaju svi po jedan. Jesi me našla, a? Sad ću te ja ugurat u zamku. Bježi. Ajde, dođi. Ajde, baci ulti. Ajde. Ja mislim da nećeš. Ne da mi se sad s tobom zezat. Ti si opasna, imaš 4 stakova. Zanimljivo. Pripremi si ulti. Ajde. Opasan potez. Pička ti, pardon, neću psovat. Ja sam pristojan dečko. Ajde, di si cijeli game zezaš? Jel ima još nekog? Ajde, nek bilo ko dođe. Pa di se skrivate svi čovječi, cijeli gang, gledao još živa dvojica. Ja sam treći. Zmijo. Aj dečki, žao mi je, 1-2, gotovo. To je to prvi. Super je bilo. To je to ljudi, pozdrav, vidimo se u sljedećem videu.